na you know my memory say Asante Kotoko coach Eric Tinkler happy birthday nze nene wenya 56 years when any birthday 30th July 1970 born anti everything happy birthday and we ye training na ni abrepa Tinkler yes and you know the tell say our Asante Kotoko o sa she training na say ne biem 2 times a day na no pay die no you know omo status omo hyehyɛ omo yina na yehu former Kotoko goalkeeper oko Ethiopian Coffees the friend said Danlad Ibrahim unso Kotoko be here goalkeeper ti omo hyehyɛ konsu na yehu answer Danlad so apim na ne bag bonnet butuom o se be na obesra o dabi obe training okay Danlad aba esi form a chese so we say we free o ka say 2 weeks ago me de ne beto so say ne contract awu waba Ghana be ware okay e wa jenga no ho baby ti wonya ne ho kani Ibrahim Danlad free agent oko 2024 with Ethiopia nti 2 seasons no 24 25 25 26 season wa boy wi ti Lagata free agent me ye de ne picture to so kire say we free me ye kra Kotoko din say o metime hia ne back na because Kotoko be hia goalkeeper okay and truly Danlad ene wa she training ase e de ama Asante Kotoko say bibia me bom na enye bia on person ko back in Kwadia e bia option ne say Ibrahim Danlad bitimi asi akan nze no so mayo e bia obewie no no se sei akwaje kese kakraba ti bia o magi se minyi se bonze o ene ye ntimi a ene so wo ho Asante Kotoko ye be ka say one Burkinabe defensive midfielder abi pip unze last season since a player ni dia de Justice Blake koye no e wo DM wo no je no ma ye be 3 signings asa yi players ni bia be bo hobi omo de abrante ni din e de eye said Kojobai said to crowd advance we 8 but otimi bo 6 ni ye and omode Prince Bedu second round from Nations FC by before then na omode Lord Hilary Adaboa na wabo just a season our on the second season from RTU to a year Samates Aba enti one position no na je na omode play aba Lord Hilary Adabo omakofa said Kojobe share hobi kakra and omokofa Prince Bedu in the second round and na Samba One obi odi Kotoko achiche bia hu say season e boy no most of the games no omo tell wisu abrante friend say Samba One eso one number 6 wo as a DM nti a position Kotoko last season omo ye evaluations omo hwehwehwehwe ya say player be no be wisu na be fa and omo anse da hu ni pomasi bresa na je no agese yi no Burkinabe no obae no metete Kade ase bo ne ba Kade na yatin wo yasum bo ne ba Kade na eze ni din no e na ye tetete ba no maka tro se nyame adom na player no call in advance say penfo pena ye de ni full name beba nti de adu no ya ye te ho ye tete ho aya na abete no nti je no Kade na bo ne ba na ma bo ni din ye se no a omo ye impress pa omo sisi post no kitenkite sa nto omo boshem nti ase DM no se work rate no ye hu ni ye okono aba no age no wa process on bibia bi obi ne tackling ene ne recovery bibia ye on point general James say Congolese na ba in first day no mpanifo ahu so second day no omo sa so omo nsanye omo gusu a eno na omo ye impressed ene omo say ye nti omo ho Cameroonians nde ye dika aka say the last 2 days ena omo je omo kwan e ba so omo ko omo konya na still a omo da so because return ticket na time no so nti na omo da so ne Kotoko ye training but omo eja omo say omo enhwe baabi a omo befa but 2 Congolese ne de omo da so awo ho e na afa so no Nations FC player ye bebo ni din abrante a ye friend say Asante Boahen enso e da so e wo ho na emum player obeka ho enra no ye Burkinabe no enenso Ibrahim Danlad enso aba beka ho a ono so omo hwe no
ti Kotoko be hia striker na je no training no omoye no as a coach na ni aba abrante a ye friend say Emmanuel Antwi ho pa ese Antwi atwa ni ti no nya rasta biem na wo hwe baabi Antwi o mani gina na o ma pia bo ato na obi apia woni nti ese ni twi na twa and you see team manu na ba na Hamzata so coach na ni agene mode mo pa hibajawu je no coach na ni agene mode mo Kwame Poku je no coach ni yada Kwame Poku ama enti akwa tene se captaincy no kura no se ba se coach yi a obi ti se hibajawu Kwame Poku de ba yi striker okay coach policy no o mani gina ba bi no mo shooti na waba Johnson Oponwusu no no so abam ni epia to se do we na meti se so ko ona one meti pa okay na be se opese onko bi kura no na ekwa akwa se wanhwe kura obetimi akọ eye asofu ene ade na akontu bi nso na kata di bi so bae na opese mpanfo ba nso coach unse coach we bae no what try say player bia omra wa convince obi ase ono na aba de etwa mu ntwa mu nko ono na ye coach ebi kura nam no so o performance de be koso ama wanya national team na wanya offer kese bi nti obi amra eme be kan wa haya eme ka say Emmanuel Antwi se be ye de obeba because coach no ese ohwe ni videos no na ni gine ho pa ene oba no omo nyina fa dress mu ne niema hu hia bia ma player bia yi ne ho adi no coaches na hyase ye niema ekwenti players ni nyina je na mo performance obi ti se loss nche menu coach na bona baso se oya akwada na emum ohwe ball no na ni position ni ade a na ni gine ho pa nti ono one Besmakofori odo mbeba the senior team omo nkobo ebia division 2 ni bi emfa ma young Pokopers rather no omo no be register omo as a first team players nti ni nyina no coach ni hwe nti medical ka say striker de bi beba coach ni gusu ehwe ne emem o hope say eye kakra na ewo no ombehwe na afa ebi so ababeka ho je no akra so focus ani abre ene phobia enso asa training asibiem omo ye na je no soldier fo no enti am yetiye minim say Aminu there na the way Abbas is here so from what I'm hearing from BYT is Kumasi Asante Kotoko doing justifier Aminu there Brazil and the ono has in the minimum all this Kotoko so has so dey also my friend say justifier and the player be pimo has camp yeah me see me before asemi no me say so to Brazil no say those obuza say a bit my friends justify na we are me say be fana different between justify and trials dey how friends general me hu ni say bibi ti say trials so you have invite to say invite to come because justify no and we biom bebre bit manya be bulk of players e bia ha wa onimbo nipa be bia 12 ba we no wa hwe Kotoko na e bia day bia ne 1 2 bia ba okay na omoko they said I invite to currently players omon kan team no last season omo ho ye 4 okay 2 Congolese and Danlad Ibrahim and Nations FC player omo ye 4 pe okay but 2 players bi ba ya omoko 3 players bi ba ya omoko ti ase omo ye nkakra eno no ene say munyina amomra bebre no em say difference wo mkakra ti we na ye trials obehwe be 2-3 days a onya de abeko but justify ni do mu say dem mientum say obi amra team ko haso folk you assume wa Brazil won team haso folk general nyame adoma soldier fo no beko Saturday ene omo no omo ye chino mbe ye na Saturday omo wie na players na pomudi ne dey say dey aba is only has a bobola unza last season omo